ejo mane zambabura reka nazishikanye ku isoko basha bache bazitarugo nyene cyane gose amama bati rero niko ndasaba imana imvura igumigwa amazu agwe twirangurira amabati urazi ni naheza gukora rino bati tanja kunywa umubetebete uratokoro cyosha kaja urazimanza kunywa yo tutangura kuja mu nani mu mpemu numuyo basi mugabo rero amaguru ndakura yatangiye kuvyimba Nibaza nagatabura kano. Na wewe oyanye karibu karibu pardon gano ne reka ugi iyo mbabura aho uvirizana ona muko nimbura igipaundi izizira komisi sijazi nizimari misubiri zikabazimira izo mbabura ushize ku biharage mu minota 10 ibiharage babihiye ugacuhe Kenya wana ubona cyo konagize n'ibisusu kubera kujya ibiharage biteze kuri yo mbabura sensa mbiza mana yatanze sensa Sensa ni makena ndamubwira nyuma ngaho mubwire miri sensa cyane 2000 turafa kujya yo nyene mubwire 2000 yayo oya na wewe umviriza basubira ndabari ko ushaka kugura ndabahe igihumbi pisanuzika afite amahera igihumbi naguhe 2000 mugabo rero umukobwa mwiza eri kugukoresha umuntu umviriza basi nta kibazo mugabo cyanza ku mugoroba mu ijoro ndagutemberere ndabi biharage ko byahiye neza sawa na kibazo uremeye kuza ku mugoroba kuraba ibiharage ko byahiye neza Yesu zana basi amahera igihumbi ku mugoroba ndaza kuza ndaba ukuntu yagenze sivyo sawa na kibazo no. murazikanitse turarekarembeje Nsaki imbabura ihisa n'ingoga. Imbabura igirane Ihisa n'ingoga. Umviriza nahandi hano ushobora gukura imbabura atari ngaha kwa Mr. Sami Mr. Pompomo Mr. Kachelo Bishop Sami Kachelo Tonto DJ Ndabigere ungeri nanga nayo ni nziza nimufise umugore ukamugurira imbabura ngahi wanze mu minota 10 ibiharage babihiye none nangahe nayo ni nziza aho ni igipaundi tora amafaranga ndakubwiye tora amafaranga ndabona ni nziza ayo nanga rukuranzani igihumbi ngwaye mu mutwe wewe nkekura umusazi mbesire bumbavu makaki ngwaye mu mutwe kuberi warabonye imbabura igugoma igihumbi ego ndakesiri none nangahe iyo ni igipaundi cyuzuye hatavuye mu memero ugofa none ubunyene mutsemo ndogirizako Yesu bandi bakudugirije ubunyene bandi bakudugirije none wari umusi numwe wigeze umanura imbabura canke wowe wari uzigurisha kuri sorote je nagiye oya ibe y'imbabura none sikujya nyene sigipaundi umviriza mane ni igipaundi man ego ndakesiri nta mudema avuye ngaho ubunyene hayiguze igihumbi umudemu none ni muri ko mutanga sorode wabonye rero ingorane y'amajipo man urabona ukuntu tisheki na kitwararaza musite ngo twe ngatugurisha igihumbi nikizi ko twagiye cyo kubera ikijipo umviriza mane mani sindayigurisha rimwe tora amafaranga nayora mani muchama kujya mugore yacegenda twamamarize ko ngatwe tudandaza imbabura none mu mukoroye sorode none byanije mutwa sorode tora igihumbi cyanyu Yesu urazi inyundo je kono ikumena mu mutwe je ndakimanyura mama we rega nogisabya ngo subira muvuze ngo torize none samahera ugomba gukebe none samahera no subira mu cyo cyabo bararutsa ugomba gukebe abagabo bararutsa tora amafaranga Shauja mukobwa cyo ndamwica tora sigurisha imbabura nigurisha oya Yesu ndakigumana zokijya nanye ngiye kubaroga Yesu mwebwe hamwe atanu mukiriya numwe muzosubira kuronka nagafyete ndagiye yigumana we man ujya mutipa roga man reka namushire no mbabura mbura ujya mutipa roga man we man